wigeze wumva ibyavuzwe ko ngo Kisekedi ubwo yafumbatishwaga inkoni y'ubushumba na Kabila bitashimishije Perezida Kagame wari perezida wa AU icyo gihe, ngakabona ko Kisekedi azakora mu kwaha kwa Kabila, ariko ngo mu masaha 12 gusa hakaza cortege iteye ubwoba kuri village Urugwiro. Nyuma y'amasaha 28 intsinzi ya Kisekedi gahabwa umugisha. None se wumvise uko Kisekedi wazanye amashagaga n'amaraso make ku buyobozi yashimishije Perezida Kagame, agataha umugisha ibaba rya Rwanda y'Kinshasa, ibintu byari bimaze imyaka n'imyaniko byaranze. Naho se diri renzi izindi n'ubutasi bwo ku rwego rwa nyuma, u Rwanda rwahaye Kisekedi kugira ngo atangire gutsinsura FDLR ndetse agakomerwa amashyi, ariko uyu munsi akaba ashaka gukora ikosa risumba yandi byo urabizi. Naho se uruzinduko rwabaye masaha nimugoroba, ushinzwe ubutasi akaza mu modoka zijimye cyane n'abasore b'ibizigera bisharitse twa bucura na ekuteri z'umweru mu matwi, bakinjira batikoraho mu Rugwiro, basohoka umwera ugakwira hose byo urabizi. Ikosa rimwe Kisekedi ashobora gukora akisanga atakiri ku ntebe isumba izindi, atakinafite uburenganzira ku bituruka muri Kongo byo nirihe. Yewe ndabona akazuba kavuye nyegereza tuba tuzinjya nitera mu ruhara, unzanire na ya nkono y'itabi yanjye aho mu mbere, ubundi nkubwira ibikubera mu cyumba kirindi bisasu cya Kinshasa, ndetse n'intambwe imwe Perezida Kisekedi asigaje ngo arenga umurongo utukura. Ngwaye ikaze. Njyewe rero nkuko nabikumenyereje ntago nyenshi ibintu ku ruhande, nkubwira byose uko byakabaye kugira ngo ubyumve neza. Birasaba ko nkubwira neza kantu kandi umubano w'u Rwanda na Kongo kuva jenoside yakorewe abatutsi yarangira muri 1994 wagiye urangwa no kutizerana, kwishishanya, ndetse rimwe na rimwe hakabaho gukozanyaho hagati y'ibihugu byombi. Ariko mu minsi ya mbere Perezida Kisekedi yajya ku butegetsi, urebye imibanire y'ibihugu byombi ubona hari intambwe ndende yari maze guterwa, ndetse bigatangaza bamwe bibaza ikibyihishe inyuma, mu gihe hari abandi banyepolitike n'abavuga ari kwiyana basa nk'abatarabyishimiraga. Kugira ngo ubashe kumva neza ibyagatebe gatoki mu mibanire ya Kongo n'u Rwanda, byagusaba kubanza gusubira inyuma mu mateka ya vuba cyane, aho mu mpera ya 1996 u Rwanda rwateraga inkunga abanyekongo bayobowe na Laurent Desire Kabila, bari bararambiye ingoma ya Perezida Mobutu bakamurika ku butegetsi ku ngufu. U Rwanda rwafashije abanyekongo rushaka impinduka mu buyobozi bw'icyahoze ari Zaire, cyari gifitanye umubano w'akadasohoka n'ubutegetsi bwa Habyarimana, ndetse kikaba cyari cyakiriye abahunze nyuma yo gukora jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, biteguraga kongera gutera u Rwanda ariko batoteza abanyekongo bavuga ikinyarwanda muri Zaire. Impamvu nyamukuru ariko ku Rwanda yari gukumira ibitero byategurwaga ku Rwanda na bamwe mu bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ex-FAR, ndetse n'interahamwe byategurirwaga ku butaka bwa Zaire. Nyuma y'urugamba u Rwanda na Uganda byagizemo uruhare bifasha Kabila gukuraho Mobutu rwarangiye 1997, icyitwaga Zaire gitangira kwitwa Repubulika ya Kongo. Nta gihe kinini cyashize Laurent Desire Kabila yirukana abanyarwanda n'abagande bamufashije, bituma haduka intambara yiswe intambara ya kabiri ya Kongo, yatangiye muri 1998 irangira muri Nyakanga 2003. Nyuma y'uko kutumvikana n'intambara zitandukanye, abanyekongo bagiye bafata u Rwanda nk'umwanzi wabo, ndetse mu minsi yabanje ya Perezida Kisekedi bamwe mu banyapolitike n'abavuga ari kwiyana ntibahishaga ko kugira ngo Kongo igira amahoro ari uko batera u Rwanda bakarwigarurira. Muri urwo rwego, ubwo bamwe mu bakongomani babonaga Perezida Kisekedi afatanye mu kiganza na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bavuze amagambo menshi kugeza aho babifashe nk'ubugambanyi. Mbere yo kuva ku butegetsi, Joseph Kabila yasaga nk'uwashyize Kongo mu kato mu izina ry'ubusugire bw'igihugu, rimwe na rimwe bufatwa nabi. Urubuga rwa African Blogging ruvuga ko Kongo yagiye igirana amakimbirane atari ngombwa n'ibihugu nk'Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubumwe bw'Uburayi n'ibindi. Ariko akigera ku butegetsi, Perezida Kisekedi yagaragaje ubushake bwo kuvugura politiki mpuzamahanga ya Kongo, asubukura umubano na buri wese, bituma iki gihugu cyongera kuva mu kato k'amahanga. Kwikubitiro yakoze ingendo mu baturanyi nk'u Rwanda na Uganda, ashaka kubyutsa imibanire ku rwego rw'ibihugu n'akarere, agamije kureshya ibihugu mu bufatanye mu by'ubukungu. Kuva Perezida Kisekedi yajya ku butegetsi, kompanyi nyarwanda y'ingendo zo mu kirere Rwandair Express guhera muri Mata 2019 yatangiye ingendo ziva i Kigali zijya i Kinshasa, mu gihe u Rwanda rwari rumaze igihe rubisaba byaranze. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Budage cya Die Tagesung muri Kamena 2019, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ubutegetsi bwa Joseph Kabila wahoze ayobora Kongo bwari bwaritambitse icyifuzo cya sosiyete nyarwanda ikora ingendo zo mu kirere Rwandair cyo kwerekeza mu mujyi wa Kinshasa, mbere yuko izo nzozi zibi
w'impamo ku butegetsi bw'uwamusimbuye Felix Tshisekedi. Ikintu Tshisekedi yageragezaga gukora muri icyo gihe ni ikintu cyo gushimwa, kuko Afurika aho yari igeze itari ikeneye guhora mu makimbirane, ahubwo yari ikeneye kurushaho kwegerana no gufatanya mu nzira y'iterambere yakomeje gusigaramo inyuma kubera ibibazo bya politiki. Kongo ikaba itari ikeneye kuguma muri politiki y'intambara, kwihorera cyangwa kwica ku baturanyi bayo bari muri Rwanda. Mu kugerageza kandi gusubiza mu buryo umubano w'ibihugu byombi, kimwe mu bintu Tshisekedi yahereyeho ni ukurwanya imitwe y'inyeshyamba z'abanyarwanda ikora muri Kongo nka FDLR n'indi iyikomokaho. Aho muri Nzeri 2019 umuyobozi w'uyu mutwe w'inyeshyamba Sylvestre Mudacumura yishwe n'igisirikare cya Kongo, mu gihe abandi bayobozi bawo barimo uwari umuvugizi n'ushinzwe ubutasi bari barafashwe mu mpera za 2018 bakoherezwa mu Rwanda. Ubu ngubu bakaba bari mu nkiko. Nubwo bimeze gutyo ariko hari bamwe mu banyepolitiki bo muri Kongo n'abavuga rikijyana bakomeje gukemanga iyi mibanire mishya y'igihugu cyabo n'u Rwanda. Byarushaho gufata intera ubwo ifoto yafashwe ku itariki ya 8 Ukuboza 2019 igaragaza ba Perezida Tshisekedi ndetse na Kagame bafatanye mu kiganza bari kumwenyura yatangiraga gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Tshisekedi yari mu Rwanda yitabiriye iserukiramuco rya Kusi Ideas. Bamwe muri abanyepolitike nka Seti Kikuni wari umwe mu bakandida mu matora y'igihugu yo mu Ukuboza 2018 utarashimishijwe n'iyi foto yagize ati byibuze dukwiye gutekereza imiryango y'abantu bapfiriye mu burasirazuba bw'iki gihugu kuva muri 1996. Iki gitekerezo cye cyarakwirakwijwe cyane, biba ngombwa ko umuvugizi wa Perezidansi ya Kongo Kasongo Mwena Yamba agira icyo avuga kuri iyo foto itaravugwagaho rumwe. Havuzwe byinshi bigeraho hazamurwa umugambi wa balkanization, bavuga ko ugamije komora bimwe mu bice bya Kongo bikomeka ku Rwanda. Muri Mutarama 2020 kandi Kardinali Fridolin Ambongo yasabye ibihugu bituranye na Kongo guhagarika kujugunya abaturage babyo muri Kongo. Yavugaga ko hari abanyarwanda n'abagande bakomeje kwimukira ku butaka bwa Kongo hagamijwe komeka ibyo bice bajyamo kuri ibyo bihugu, ikintu ari Kongo kitigeze kigaragarizwa ibimenyetso. Iki kibazo cyari cyazamutse mu Ukuboza 2019 ubwo uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Kongo Adolphe Muzito kuri ubu ngubu akaba yari umuhuzabikorwa w'ihuriro Lamuka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, aho yavugaga ko kugira ngo Kongo igire amahoro ari uko yatera u Rwanda byaba ngombwa ikarwigarurira. Umujyanama wa Perezida Tshisekedi Nicolas Kazadi we ariko yavugaga ko leta ya Kongo n'iya Kigali bizi ibyo zirimo. Ati ahahise arakoreshwa ku mpamvu za politike, ariko umubano hagati y'ibihugu byacu urakomeye nk'uko ukomeye ubu ngubu. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga icyo gihe yari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, nawe yagize ati ni ukuyobya uburari ko batavuga rumwe n'ubutegetsi na bamwe muri Kiliziya batanyurwa no kongera kwegerana n'ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa. Amakuru amwe namwe yaturukaga mu nzego za diplomasi i Kinshasa yavugaga ko byagiye biterwa no kudasobanuka gushikamye ku byerekeranye n'igitera uru rwego rw'ubwiyunge. Kongera kubaka umubano w'ibihugu byombi ariko ni ibintu byafashe umwanya kugira ngo ubyumve neza. Asubira ku itariki ya 18 Mutarama 2019 amakuru avuga ko hari mu masaha y'umugoroba izuba rimaze kurenga i Kigali, ubwo uruhererekane rw'imodoka za kiyobozi rwanyuraga ku muhanda werekeza kuri village Urugwiro. Umubare muri izo modoka harimo Kalev Mutondi wahoze akora inzego z'ubutasi za Kongo. Africa Reports yavugaga ko ibintu bitari byifashe neza icyo gihe, kuko umunsi wabanje Perezida w'u Rwanda wari uyoboye Afrika yunze ubumwe yari ataremera ibyavuye mu matora yahaye intsinzi Perezida Tshisekedi, agasaba ko muri Kongo hagomba kujya intumwa, ariko ubutegetsi bwa Kabila wari ku musozo ya manda ye burabyanga. Ibi ntabwo byashimishije Joseph Kabila wabonaga u Rwanda rusa n'urushyigikiye uruhande rwa Lamuka, narwo rutigeze rwemera intsinzi ya Tshisekedi, rwemezaga ko azakorera mu kwaha kwa Kabila. Biba ngombwa ko yohereza intumwa ze mu Rwanda. Izi ntumwa zivuye mu Rwanda nyuma y'amasaha 28 urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwa Kongo rwemeje intsinzi ya Tshisekedi. Afrika yunze ubumwe nayo ibihumugisha. Muri urwo rugendo rwabo i Kigali ariko u Rwanda rusa nk'urwaboneyeho gushyira ibuye ry'ifatizo ku bazaza b'umubano warwo na Repubulika ya Kongo. Nyuma y'amasaha make gusa nibwo abayobozi babiri ba FDLR Ignace Nkaka uzwi nka Laforge Fils Bazeye wari umuvugizi na Lieutenant Colonel Sekanabo Jean Pierre warushinzwe ubutasi batawe muri yombi nyuma y'ukwezi bakisanga mu Rwanda. Aha niho abantu batangiye kubona impinduka mu mubano w'ibihugu byombi. Umwe mu badiplomate w'umuryango w'abibumbye mu karere yavuze ko amatora amaze guhabwa agaciro, Kigali yahise yumva ko kujya ku butegetsi kwa Tshisekedi byatanze amahirwe ya nyayo mu bya diplomasi, mu gihe imibanire yarwo Uganda n'u Burundi yari ikomeje kuzamba muri icyo gihe. Ku itariki ya 17 Mutarama 2019 abakuru b'ibihugu byombi Kagame na Tshisekedi babonaniye bwa mbere imbona nkubone ya Addis Abeba muri Ethiopia.
ku itariki 26 Werurwe bongera guhurira i Kigali mu nama ya African CEO Forum. Nyuma y'amezi abiri gusa muri Gicurasi 2019 Perezida Kagame yagiye Kinshasa yitabiriye umuhango wo gushyingura Etienne Tshisekedi, so wa Perezida Tshisekedi. Ageze kuri stade ya Martyrs, Perezida Kagame yahawe amashyi y'urufaya. Usibye ibijyanye na diplomasi, impande zombi zari zihangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'umutekano. Ku itariki ya 10 Gicurasi 2019 wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Patrick Nyamvumba yagiye Kinshasa, aho yaganiriye na bagenzi be bo muri Kongo ku mpamvu ari ngombwa kurindirana umutekano no kongera ingufu mu bufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu byombi. Nubwo nta byinshi byavuzwe kuri uru ruzinduko, African Report ivuga ko kuva icyo gihe havutse itsinda rihuriweho rishinzwe gukusanya amakuru y'ubutasi no kuyahanahana ryiswe Joint Intelligence Team. Iryo tsinda ryari rishinzwe gukusanya amakuru ya gisivili n'aya gisirikare agahabwa ingabo za Kongo zirwanya imitwe yitwaje ibirwanisho nk'uko byemejwe n'umwe mu basirikare bakuru ba Kongo. Ibi nibyo byatumye abayobozi bakuru ba FDLR babiri, Lieutenant General Sylvestre Mudacumurwa yicwa muri Nzeri 2019 naho Jean Michel Afrika yicwa mu Gushyingo. Ibi byavuzweho ibintu bitandukanye. Abakurikirana hafi bibaza ku mikoranire hagati ya Kinshasa na Kigali, ndetse bamwe bemeza ko nta kabuza ingabo z'u Rwanda zagize uruhare mu bikorwa byahitanye abayobozi ba FDLR, ariko igisirikare cy'u Rwanda kirabihakana. Perezida Tshisekedi nawe yemeje ko nta bundi bufasha bakuye ku Rwanda usibye guhana amakuru gusa. Umwe mu bayobozi b'u Rwanda we yumvikanye avuga ati ingabo z'u Rwanda zikoranye na FARDC hagamijwe gukura mu nzira imitwe iteye ikibazo ku mutekano w'u Rwanda n'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo mbona ukuntu ibyo byaba ari ikibazo. Kuva icyo gihe kugeza hagati mu mwaka wa 2021 umubano w'ibihugu byombi warakomeje gutera imbere cyane uko bwije nuko bikeye, ariko benshi n'ubundi kugeza icyo gihe ntabwo bumvaga neza icyakomeje guteza izi mpinduka cyangwa ababigiramo uruhare. Gusa benshi bavugaga ko ngo byashobokaga ko Perezida Tshisekedi abona ibintu bitandukanye n'abamubanjirije ba Kabila bombi batigeze bagira umubano mwiza n'u Rwanda. Nyuma yo kwiyunga n'u Rwanda, Tshisekedi yagize n'uruhare mu kunga u Rwanda na Kongo afatanyije na Perezida João Lourenço wa Angola. Bafashe igihe kinini baba abahuza b'impande zombi. Ibi byose byavuzwe, ariko ibintu ntabwo wamenya ngo byaje guhita bihinduka bite. Perezida Kagame yaje kuvuga ijambo avuga ko mu gihe abantu bashaka gutera u Rwanda, bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR ku butaka bwa Kongo, mu gihe ikibazo cyayo cyaba kidakemuwe, u Rwanda hari igihe rusaba, hari n'igihe rudasaba rugakemura ibintu uko bigomba kuba bikemurwa. Icyo gihe ngo amagambo yabaje Perezida Tshisekedi, ndetse mu ijambo rye akaza kuvuga ko hari ukuntu ayo magambo nubwo atavuze neza ko ari Perezida w'u Rwanda avuze ayo magambo. Mu ntangiriro rero z'uyu mwaka nibwo haje kuba ikibazo gikomeye cyane, ubwo ibisasu byaterwaga ku butaka bw'u Rwanda ku itariki ya 19 no ku ya 23. Noneho ingabo za Kongo zikavuga ko zatewe na M23. Iyi Rwandair yari yarahawe umugisha ku butaka bwa Kongo na Tshisekedi, ni nawe n'ubundi wahise yihagarika ndetse ashimuta abasirikare babiri. Ibintu bitaje kumera neza cyane. Perezida Tshisekedi yaje kwemera ubwe ko u Rwanda rufasha M23. Ibintu u Rwanda rwakomeje guhakana rwivuye inyuma, ndetse hagiye havugwa imvugo nyinshi. Abanyarwanda bari ku butaka bwa Kongo bagahohoterwa, ndetse bikavuga ko ngo umuntu ugiye agatega moto ari umunyarwanda ngo arakubitwa. Ku munsi w'ejo igisirikare cy'u Rwanda nanone cyatangaje ko igisirikare cya FARDC aricyo cyarashe ibisasu bibiri bya roketi 122 mm ku butaka bw'u Rwanda biturutse mu gace ka Bunagana. Ni ibisasu byarashwe mu kagari ka Nyabigoma, umurenge wa Kinigi, akarere ka Musanze, kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 Kamena 2022 ku isaha ya saa 5:55. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko ibisasu ntawe byakomerekeje, ariko byateye ubwoba abaturage baho byaguye. Ubushotoranyi bwa FARDC bwaje bukurikiye ubundi bwo kwa 19 Werurwe no kwa 23 Gicurasi 2022 mu mirenge ya Kinigi na Nyange muri Musange no Gahunga muri Burera, byakomerekeje abantu bikangiza n'imitungo yabo. Hari kandi gushimuta abasirikare b'u Rwanda babiri bari ku burinzi bwakozwe na FARDC ifatanije na FDLR. Ibi bikaba byaramenyeshejwe guverinoma ya RDC, itsinda rishinzwe kugenzura uko imbibi z'impande zubahirizwa IGVM ndetse n'abandi. RDF yijeje abaturage ko harimo gushyirwaho imbaraga mu gukemura iki kibazo kandi umutekano wabo urinzwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta yaretse kuvuga ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeza ubushotoranyi irasa ku butaka bw'u Rwanda ndetse ikanga kurekura abasirikare barwo, byaba ngombwa ko narwo rwirwanaho kugira ngo rurinde abaturage barwo.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Biruta yavuze ko higeze kuba ibiganiro Perezida Macky Sall akavugana na Perezida Kagame ndetse akongera akavugana na Tshisekedi ndetse na Perezida wa Angola nawe ubwe akaza kubavugisha. Hari uruzinduko Tshisekedi yagiriye muri Angola, nyuma yo kuvayo ahita yemera ko agiye kurekura abasirikare b'u Rwanda, ariko kugera n'ubu ngubu abo basirikare ntabwo barekurwa. Yavuze ko mu gihe inzira y'ibiganiro yaba yaranze ndetse RDC igakomeza kugaragaza ubushotoranyi, byaba ngombwa ko n'ingabo z'u Rwanda zirwanaho. Ati gutera ibisasu nibikomeza abasirikare bafashwe nibatari kurwa tuzakora iki? Icyo navuze kandi n'uyu munsi nabivuze, dufite inshingano zo kurinda abaturage bacu no kurinda imipaka y'igihugu cyacu. Igihugu iyo gitewe kiritabara biravuga ngo bikomeje ntabwo twakomeza ngo twicare dutegereze ko abaturage bacu bahora baraswa buri munsi. Ushatse azashimutse abashatse bose. Kandi mu byo navuze mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika imarabo, navuze neza ko dufite uburenganzira bwo gusubiza byo kwirwanaho igihe dutewe. Yakomeje avuga ko icyo ubifuza ngo nuko ibyo bikorwa byahagarara. Ati turifuza ko bari abasirikare barekurwa, ariko ubwo ibitero bikomeje umutekano w'igihugu cyacu ugakomeza kubangamirwa, twaba dufite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi muzi neza ko ubwo bushobozi tubufite. Mu gihe u Rwanda rukomeje gushinja RDC ushotoranyi, iki gihugu nacyo kivuga ko u Rwanda narwo rushyigikiye umutwe wa M23 umaze iminsi warubuye imirwano. Iyi Kongo ifatanya na FDLR, kandi uyu mutwe n'ubundi niwo urimo abasirikare bamwe bo muri Exfal u Rwanda n'ubundi rwigeze rujya gutsinsura, uwo rwafashaga Perezida Kabila kugira ngo akureho ubutegetsi bwa Mobutu bwari bwarahaye ikaze abasirikare ku butaka bwabo. Ese u Rwanda, umuntu ashobora kwibaza ngo u Rwanda ko ibitero bikomeje kuba byinshi, kandi ku munsi ubanziriza w'ejo tukaba twarabonye neza video ya FDLR yambaye impuzankano ya FARDC iri kubyina rwose yishimye ifite intwaro ndetse n'ibikapu. Ese u Rwanda ntabwo rushobora kuba nanone rwakongera kwinjira ukagenda kwikiza umwanzi nkuko rwabikoze 1996 aho kugira ngo umutekano warwo ubangamirwe abakongomani bakomeze kugenda bashotorana, kuko muri uku kwezi bamaze gutera ibisasu mu Rwanda inshuro 3 mu kwezi kumwe? Ni ikibazo rero gikomeye umuntu ashobora kwibaza, ese u Rwanda rukomeza rurebere gutyo cyangwa rurohezayo abasirikare n'ubundi hongera habe operation yo kugira ngo rurinde umutekano warwo? Niba wabonye neza ibyo nakubwiye, Perezida Tshisekedi atorwa ntago byari byahawe umugisha na Perezida Kagame, ariko nyuma byaje kugaragara neza ko Tshisekedi yenda ashobora kuzahangana n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane FDLR. Bisa naho ahubwo mu bantu bose bafashaga FDLR, Tshisekedi we niwe ubikoze noneho mu buryo bweruye kuruta n'abandi, noneho niwe uri kubaha intwaro, ati noneho nimugende gutera. Ibi se ntabwo byaba bigiye kumukoraho, ahubwo ibintu yasezeranije cyangwa se yavuganye na Perezida Kagame akaba ari kugenda abirengaho gatoya. Ni ubusesenguzi bwacu, ariko nawe ushobora kugira inyunganizi ndetse n'ibitekerezo waduha muri comments.